Uwas din sa kuya sikmaya kapan. Din sa kuya sikmaya. Uwas na. Mamuntulan na kita niyo mga Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabiyan na si kawiyaksahan, pagsabutod na mo, yarinisap kita niyo hajaman waktu amuin dirihilan sinallahu ta'ala katataniyo. Nikmat sa lagu-lagu, labiluwa tuod yari kita halaw man sin bulan mulia. Min nakawida dahil nakatan bulan. Karena habulan ini amuin wala piyangandol sinallahu ta'ala pasiyo-siyo rin ang mga piyapanjari niya in pagjaga sin amal ibadat na to at malingkan tiunggal sintuhan na to Rabbul Alamin na insyaAllah subhanahu wa ta'ala dahon na to magtinunggalan intuhan na to Rabbul Alamin doon hakaridaan niya uno-uno na in pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon na to hinangon ingkatan hinang mapatot na to pajatuhon. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala waktu ini yaring guru mulia amin magpatungtong katanyo timhil sin waktu niya hari na ako magpalugay itokbal ko in guru kalasahan wairun na dugaing din kan Syekh Kanir huwa wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupujian tuput tunggal pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala inna nawag-tawag pamanusia maung pagkakahinang karidaan niya. Nanawag-tawag pamanusia maung pahinang magmumpaat inipon niya hindi naman hadunya labilu wa ula dintu hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Palanggungan na muha agama Islam biyasin kihatihan na tukatan yari kita habulan nakabibidda din hakatan bulan salta bulan Longsin Imamul Munawi rahimahullahu ta'ala laha sya'nun azim aun hal kalagguan in diaraniya. Inyan puasin nasabut in kabtangan lilay sin Imamul Munawi rahimahullahu ta'ala Wasin kalilay hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbi subhanahu wa ta'ala.
Amun hadis ke riwayat sin Imam Al-Bukhari iban sin Imam Muslim. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal kullu amal ibni Adam la illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wal hasanatu bi ashri amsalha ila 700 hasanat. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayatnya din hatuhannya Rabbul Alamin. Among pagianon si mga ulama hadithul qudsi atau akan hadithul ilahi aw rabbani. Dina sabab yan hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam namaita in Allah subhanahu wa ta'ala in kataan anak atawakan kakahinang amal salih amal marayaw intumong baskan niya yan naam atawakan intarsukuan niya yan sila anak po Adam illa siyam fa innahu li wa ana azibi. Hati niya mga palanggungan na muha agama Islam siyuku sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa. Paigaylaw si mga ulama ma'lum min ad-dini bid-darura. Kaya hatihan sinkatan sin inkatan amal ibadat sin manusia Allah subhanahu wa ta'ala intumong baskaniya. So rin sabab yan lang sin Imamul Munawi sabab lang na bisiyam qatu asbabit ta'abbud li ghairillah. Sababan long na in pagpuasa siya na long na in mahinang sabab mamugto isin katan pagtag-ipon marugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam mga palanggungan na muha agama Islam ila sadya din ha mga sila naggugulal Muslim di nila pagkananaman pagka hatihan marayaw bang biya diin in ibadat ini amun ibadat puasa din na sabab yan nakabibidda siya din hakatan ibadat biya dasin kaya pagwasiyat sirihi wasallam hambuok sahabi Abu Umama in hambuk sahabi yaun iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alayka bis-sawm fa innahu la mithlalah wa fi lafdhin la muthlalah. Tutug sadya ka ulong na ibadat puasa sabab in pagpuasa inyan wayruun sibu niya. Adapun nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wasallam hambuk sahabi ini akab tangan niya yadto puas na sin kapamaid sin sahabi ini sin baid nila maumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam amun panaw nila nagjihad fi sabilillah. Pagka nakatuna siya nakabaid salta in baid niya bang mayan siya maparang sabil sa nawala giyanta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in masyahid hawak tuyad to. So rin na sabab yan iyan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam puasin tu buno yad to.
Long niya Rasul sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tudlo iyaku pahinang sababan hikasud ku surga. Amun ayat tuin kiasambag kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sawm fa innahu la mithlalah aw la muslalah. Bihadto mga keulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkalagguan nakabibidda in pagpuasa. Sabab karya salisin manusia in mag-inom iban magkaon. Damikyan in mag-asawa. Karya salisin manusia kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila siya uhawon in minum siya. Apabila siya hapdiun in kumaon siya. Damikyan in usog in mag-asawa. Bihadtura in babae. Sumagawa di habulanini atawakan di hasabab sin pagpuasa haadlawan sin Ramadan amunayan in siulang sin manusia in asal karya sali meita sabab sin kalagguan sin ibadat puasa dina sabab yan puas long sin Imamul Munawi rahimahullahu ta'ala in kahalan sin pagpuasa mahinang sabab dakula mamugto. Sin katan pagtag-ipon marugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda hadis yan tusugpat kalagguan bang mayta nakabibidda salta siyuko sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala impuasa sabab long sin Allah ta'ala yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Tinggalan sin manusia in kumaun in minum iban sin in syahawat niya maung paasawa niya naam haadlawan sin Ramadan min ajli hakarna aku. Surina sabab ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam biyaitaan niya kita ahadithun sahih long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah impagpuasa in siya ini taming sin manusia den ha pinarka jahannam. Ampa mga palanggungan na muha agama Islam, asal kita bihandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O kamu mga beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tamingin niyo inggin hawabaran niyo iban sin ahli sin kamu den ha pinarka jahannam. Adapun zaman ini aun waktu magaan-gaan sadya pa manusia in magsuy-suy in magpamung sin kabtangan amun kabtangan ya pagtitilibunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya inapinarka jahannam. Nagpatilibunin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil biat niya in ummat niya magpatilibun din ha pinarka jahannam sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. Amun apabila in manusia, in musalli, in magsasambahayang, di pamakasalam, puas niya salawat Ibrahimiyya, amuin mangindua siya, magpatilibun siya din ha upat parkala, yadto nasabot sin Rasul. Hambuok na rin dito, in parakala jahannam, in parakala narka. Adapun
magaan sadya pa manusyain magpamong. Singkabtangan bangkaw talong na nag-ibadat na katan. Nawayroon na long napasurun palom sinapinarka jahannam sulga na katan. Pana'udhu billah min ghadabillah. Mga sahabat ridwanullahi alaihim athar na sabut kanila. Labi na mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian mga sila tabi'in. Apabila sila magpakita kayo dindihan dunya, magpatilibon sila fa Allah subhanahu wa ta'ala sambil ipagpamung nila. Indua Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar. Atawakan Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Bihadto in buga sin mga sila yadto paygay in sila yadto taw surga. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masi-masi in buga nila. Den haparsiksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na magpangayo. Among pangayo isumud palom sinapinarka jahannam. Among piyanggaan-gaan sin manusia. Illa man rahima rabbuh. Illa man rahima rabbuna subhanahu wa ta'ala. Adapun law sin Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ahadith keriwayat sin Imam al-Bukhari ibn sin Imam Muslim. Narukum hadhihi alladhi yukidu ibnu Adam juz min 70 juz'an min harri jahannam. Punun na inkayo lang na din di hadunya ini. Amo ini pagdudungol sin manusia, sin anak kapu Adam. Inyari long na tingian sadya. Dain hakapituan, bahagian. Sin kayo halom sin apinarka jahannam iyadan billah. Bila sadya, imyuga. Sunog bago-bago dayaon. Ahula, milikan, Los Angeles. Siunog. Kayo da hambuok dahula. Sumagawa na sunog in labi hangpu nga ibu kabayan. Biya di inna kapin ka numantag siyam biya di inna in pasu niya. Suri na sabab yan in puasa hambuok siya junna. Hambuok siya taming sin kita din haapinan ka jahannam. Hangkanda in Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Namita ikatu niyo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Adi ibn Hatim. Muttafaqun alaihi. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Pag mabuga kamu, hinang kamu taming den hakayu den hapinarka jahannam. Minsan dakuman hilabay. Minsan dakuman hilabay. Hapag sadakah tunga bigi hulma. Bihadto in kaagi-agi kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihadto in lasa kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di niya pasaranin ummat niya. Amun ummat ijabiyah. Amun ummat timayma. Sin panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya magrida laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dina sabab yan. Wayruun na mahinang sabab makapanglingguat. Makapanglugat. Makapamungpa. In ummatini in wayruun sila kiabaitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In wayruun sila kaya patumtuman. Din hasabab yan sambil long sin Rasul labay dakuman tunga bigi ulma.
Mahinang mo na yan sabab taming din apinarka jahannam iyadan billah. Mahinang taming labi luba na yari pa kita habulan ini. Bangin karayawan marugaing din habulan ini. Imagkahinang sin kita marayaw lipatun pahangpu. Adapun habulan ini Ramadan. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat niya din Tuhannya Rabbul Alamin. Naam wal hasanatu bi asyri amsalha. Inhambuok hinang marayaw lipatun pahangpu karayawan. Inhangpu karayawan ila 700 hasanat. Sambil lipatun pasiya papitunggatus karayawan. Surina sabab yan hapag sadak kamu. Mahinang sabab. Taming mo din haapinar ka jahannam. Puasin puasa. Naam. Puasin ibadat pagpuasa mahinang taming. Yari pa kita habulan. Among pagtagon. Subay mo igon. Subay mo ubatan. In sifat sangi na manusia amun sifat kaikut. Labay hapag sadak ka. Labay hapag sadak ka. Ayin Allah subhanahu wa ta'ala. In kamu rasin Tuhan Rabbul Alamin baing murahun. In Allah subhanahu wa ta'ala mamurah. Labina in kamu rasin Allah ta'ala di bulan ini bulan Ramadan. Sambil longsin na Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ke riwayat sin Imam Ahmad musnad niya hadis din kan Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu an longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman falahu mitlu ajrihi aw falahu ajrun mitli. Ghaira anna ajra as-saimi la yankusuhu syai'. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in nakapabuka magpupuasa. Pagsadak ka mga palanggungan na agama Islam. Pagsadak ka. Akabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarna sin Tuhan Rabbul Alamin. Subay aniban sin kita. In pagtawago na riya. Hapag sadak ka. Asupaya in ibadat sin kita yaun purna. Tungbasan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala biidni rabbihi subhanahu. Biidni lahi azza wa jal. Asupaya tungbasan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apagbaya sin Tuhan Rabbul Alamin. Surina sabab yan law sin Rasul man fattara sa'iman. Hisiyo-siyo in makapabuka. Magpupuasa. Aun tungbas sin tao nagpabuka yan. Biya sin tungbas sin tao piyabuka niya yaon. Amun mizlu adhis sa'im. Biya sin puasa atau akan pahala. Tungbas sin tao nagpuasa yaon. Ghaira anna ajra saim hadi dalong nadagdagan. Intong basin nagpuasa yaon. Ang piyabuka niya. Naam. Bihadto in kamu rasin Allah subhanahu wa ta'ala. Surina sabab yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imanga sila nakauna rin kato salaf. Lando inbaya nila, inlugto nila himinang ibadat ini sabab kihatihan nila. Bangkaw nakapabuka minsan da into nga bigi hulma mahinang na sabab dakula taming mo. Dan haapinar ka jahannam mabiya diin na bang lumaggo pa rin dito. So wayroon sila nagbati laul. Iubatan in parakala sakit kaikot. Sambil nasabot sin Imam Zahabi. Nasabot sin Imam Zahabi ha kitab Al-Ibar. Athar maun kan Anas ibnu Sirin.
In Anas ibn Sirin kana yufattiru. In kaunan niya magpabuka siya tao. Tiap-tiap adlaw. Pabukaon niya. Magpakaon siya. Magpabuka siya saimun. Magpupuasa. At tiap-tiap adlaw 500 miskin. Bihat tuwing kaagi-agi nila himinang ibadat mita. Bukun in parakala narka maluhay. Bukun in parakala sungun sin manusia. Magaan bukun. Surina sabab yan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith kan Anas. Hadugaing riwayat hadith kan Abi Hurairah. In hadith Bukhari, abana Muslim. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadik. Laqad uridat alayya al-yawm. Bunnaltod long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pahanku. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kita kakulong na adlaw yan. Adlaw yan long na piya kita kaku. Wa ana usalli in kahalan ko ya una kulong na hinabuan nagsasambayang. Unimpia kita kaniya. Pamaraayta ya Rasulullah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal jannah wan nar. Piya kita kakulong na in surga iban sin narka. Pamaraaytu kal yawmi fil khairi wasyarr. Wayruun pa ako long na nakita long na biyasin kita ku adlaw yan. Marayaw din na surga. Lemangi din ha apinar ka jahannam. Way palong na simi bu hadayaw sin surga. Halingkat sin surga. Damikyan wayruun day sablong na simi bu. Inni sin apinar ka jahannam. Surina sabab yan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law ta'lamuna ma a'lam aw law ra'aytum ma ra'ait. Bang sadyalong nakita niyo kaingatan niyo uning kiingatan ko. Bang niyo sadyalong nakaingatan in kaingatan ko. Ladahiktum kalilan. Tiyu dalaw na in pagkatawasin kam. Tiyu dalaw na. Mayta. Tumaudlong na impagtangisin kamo sabab kakahinang mudo sa patuhan. Nabangkaw iyabutan sin Ramadan, buhi ballug-ballugan makula suging pamaranan. Pagtaubat kaw patuhan. Longsin amun hakasida. Naam daman-daman. Wandub zamanan salafa, sawadta fihi sufa. Walam tazal mu'takifa alal qabihi syani'i. Walbas syi'aran nadami waskub sya'abi baddami. Qabla zawalil qadami wa qabla su'il masra'i. Longsin magdadaman-daman. Wandub zamanan salapa pagsusun kau. Mga zaman limabay. Mga zaman limabay kaymo. Amun wayruun kau na hinang tao marayaw. Wayruun kau nakapagtaubat patuhan Rabbul Alamin. Pagsusuni, mga nakakahinang muyad to. Mayta, sawad tapihi suhuba. Sabab mga kakahinang muyad to. Amuyad to inahinang sabab, itom mo na sadyain katan, ipagsusulat kitab mo. Kitab, amun nirihil ka to, sintuan Rabbul Alamin. Mabuti nadlaw kiyamat. Naam, namun hiril siya ng Allah Ta'ala. Sumasa na indihil patambal patuo. Sumasa na tumabuk ka niya lawa. Naam. Suri na sabab yan. Sawad tapihi suhuba. Yari kita habulan Ramadan. Walbas syi'aran nadami. Subay kita magtamong sintamong nagsususun. Pagsusunan sin kita, in mga nagkahinang sin kita. Bangaon dapat waskub sya'abi baddami. Tangisun kita sin tangis lang na amun bukun na tubig mata ingumua. Dugo na sa mamita pagsusun ha mga nagkahinang sin kita.
Hapila sadya manusia iabutan sadya sin pangumulan syab. Kapatan kaiman sumagawain mga tahun yadto 5 bay. Nagkausal pabukon marayaw. Ampain sa rayaw-rayaw na manusia long sin rasul. Man tala umruhu wa hasuna amalu. In himaba sadyain ummul nila. Magduruhon na indayaw sing kakahinang nila. Ampain sangi-ngi khilaf dalik. Aksu dalika. Amuna in opposite sinyadto. In sangi-ngi amuna in manusia imabot sadya 5 as. Atawakan himabain ummul. Sa magduruhon na ing kakahinang nila kangian. Wayruun na hinang sababin ummul nila himaba. Gamman sila timaudin pag-ibadat. La, bukun bihat to na hinang sabab. Sumagawa gamman, nagkahinang na sila si mga kakahinang bukun kabayaan sinalaw subhanahu wa ta'ala. Suray na sabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sipat niya kato niyo. Bang biya diin in laum, bang biya diin in luag, bang biya diin in laggo sin pag-iyanun nar. Amo pa ka bang narka na in bukum bihati mga laggo niya. Nang mo nagkasabot hadis sin Rasul. Walau pun in manusia taunarka. Taunarka. Iya nunda. Atawa kan namay tak dakato in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innabul kafir. Amun ipon na. Tangil. Marinnab. Intangil sadjalong na sinamun taunarka. Kafir halom sinapinar ka jahannam kal-uhud. Mabiya sin lagbu bud uhud. Yatin hadis in Rasul sallallahu alaihi wasallam amanna. In Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Palagguon in taunarka sabab meita. Sabab in kayu. Amo indito biyutang nakapin den nakapituan kat numantag siyam pa. Bahagian sinapinar ka jahannam iyan bahagian sin kayo halom sinapinar ka jahannam. Surina sabab yan lumaggo sambil impamaranan sin taunar ka. Lumaggo impamaranan nila. Sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma baina mankibay al-kafir masira 3 layal. Long sin rawi ay lirraqibil musri'. Long na in abaga. Ut sin abaga long na. Sin kafir halong sin apinar ka jahannam. Daganun siya sin kura mabiskay tu adlaw. Nabukon niya tu iadlawan. Wayruun tiyo gila dito bang iadlawan dunya. Bang iadlawan na akhirat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Surina sabab yan in laum sinapinar ka jahannam. Sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun na hadith. Long ni mga sahabat. Amun hawaktu long sin Anas. In sami'a wujbah. Aun long na diungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tingog. Amun tingog long na nakasasaw. Sambil niya kami na asubo. Long sin Rasul. Atadruna mahada. Tingatan nyo long na bang uno long ni nagkatingog yadto. Long sin mga sahabat. Kulna Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu Ta'ala long na inlabi makaingat. Allahu Ta'ala makaingat iban sin Rasul niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada hajarun. Inyan long na batu. Rumiya bihi finnar. Amun long na tilo biyugit mo palong sinapinar ka jahannam. Mundu 70 kharifa. Kapituan kharifa. Bukun kapituan adlaw. Bukun kapituan bulan. Sa kapituan tahun long na ampadi magpakpantaha ila ka'riha. Habihaun long na
ampa siyalong na di magpak di matung paamun bibian niya. Tubtuban niya. Bihadto in baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mga sila ulama ha-aqida biya sin naasubu in Rasul sallallahu alaihi wasallam banghauno in tiyampatan in lugal sin narka. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabnya pa mga sahabat, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Indamikyan yan lang na impangasubusin kamu yan. Banghauno. Naam, inallahu ta'ala yaf'alu ma yasha. Himinang hariin diin na atawakan ku'nu na ingkabayaan niya. Surina sabab yan, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innarka, iyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mabutinadlaw kiyamat. Para tungunda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Yawma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Waji'a yawma idhin bi jahannam. Innarka, yan, para tungunda sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala mabutin adlaw kiamat. Sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith Muslim, hadith kan Abdullah ibn Mas'ud. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idh laha 70,000 zimam. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam para tungon day na pinarka jahannam mabutin adlaw kiamat. Guyurun siya lang na sin mga malaikat. Ampalong na in jahannam yan naam laha 70,000 zimam. Aun long na kapituan nga ibo. Hukot lubid ataw akan ipagbibisod ataw akan ipagbuguyod. Sinapinar ka jahannam iyadan billah. Hintiap-tiap long na hukot yadto. Zimam laha 70,000 malak yajurrunaha. Kapituan nga ibo malaikat inhumutong kaniya. Ingumuyod kaniya. Sure na sabab yan mga palanggungan na muha agama Islam. Impagpuasa, biya na sin ari, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na sin kiyabay takato, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya junnah, in siya mahinang taming na to, din haapinar ka jahannam. Ayaw na to opason in wakto. Babayari pa kita. Subay na to tauran, im mga ibadat. Subay na to pagtuyuan, im mga ibadat. Din naman hapag sadakka. Din naman hapag sadakka. Din naman hapag dungog pangadjian. Sibu dayari, di murungog, halom sin iCom. Di murungog, kimi kita, halom sin Facebook. Halom sin page sin Nidaul Islam. Ayaw kita niyo magbati laul. Himinang ibadat. Sabab di takaingatan. Bang in Ramadan ini. Bang in Ramadan ini. Naam, abutan pa in Ramadan susungon. Naam, pila sadya in mga katautay manghuran sin kita. Nagkawapat. Amun narana to nagsahol. Narana to nagbuka. Narana to nag-ibadat, narana to nagpangadji, narana to nag-ibadat, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin Ramadan limabay, sumagawa lil asaf, in makahansul, wayroon na sila hazamanta, atawakan Ramadan ini, suri na sabab yan, ayaw na to opasun, din hamanga sa lagbo ibadat, halaw man sin Ramadan, biya sin jima to hadwa magbagay. Biya sin dua nagbagay amuin Muslim, nagmuslim sila. Karwa, musyrik, inasalasal nila. Indua musyrikan, ini, nagmuslim,
pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon man sila nagmuslim, iban nila, amun iban niya yaon, puas sinhang katahon, nawapat inhang katao, din kanila. Nawapat. Puas sinhang katahon, din kapag taubat nila, kapag muslim nila, di mayaw yung pag-agama nila. Nawapatin ang katao, sa inkawapat sinhang katao yato na syahid. Inkawapat sinhang katao yato na syahid. Puas sinkawapat sinbagay niya amun hambuk yato na syahid. Hang katahon din inut nila. Nawapat na isab inhambuok sumagawa mata ala firashihi. Nawapat ala firashihi. Doon dalong na hauno hakukulangan niya, tinampatay sakit. Miyatay na sakit. Wala na syahid. Bukom biya sinang katao iban niya yadto na patay syahid. Na parang sabil, insyaallah ta'ala. Naam. Suray na sabab yan. Kita sin Abu Umamata al-Bahili. Halom sin taga inuk niya. Insiyayaun halawang sin surga imaatud. Imaatud hadwa magbagay amun nawapat yadto. Ampalong na inhambuok tao na syahid yadto. Ampalong na sumud surga. Atawakan halawang na sin surga. Inhambuok na mata miyataylong na yadto na long na halom sin surga. Miyo na rin ha, tao na syahid. Pagbati sin Abu Umama, biyaitan din mga iban niya sambil diyan niya nagbisarain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab na ajaib siya. Tao na syahid, iban sin tao miyatay nasakit. Sa makawalong na hang katahon inut nila. Miyadto siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panyaian. Long sin na ajaib in Abu Umama. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya. Alam yabka sana. Alam yabka sana. Bukun kalong na inut nila karwa hang katahon. Hang katahon. Bang bihat tulong na. Nakapagpuasa pa siya. Yato yung syahid. Iabutan palong na sintao na sakit yaonin Ramadan. Nakapag-ibadat, nakapuasa, nakasambahayang nakahinang pa ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamabay na humalong na. In antara sin sila duwayat tulong na. Amun hang katahon niya to ibadat. Mabiyalong na sin antara sin lupa iban sin langit. Nabiya sin antara sin langit iban sin lupa in layo long na sin ibadat. Hangkanda mga kakasi. Kataw tay manghuran sin kami. Ayaw magmaikot hay kakahinang marayaw. La tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Ayaw tuod magmaikot. Ayaw babaon sin kita. Ayaw na tuhaman hamanun. In kakahinang marayaw. Arakala in uyum mo yan. In uyum mo yan. Mahinang pasabab. Hika kabugat sin titimbangan mo. Karayawan mabut halong amun sababan hikasud mo palom sin surga. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw magmaikot at kakahinang marayaw. Subay na to patauron. In pagbas sa Quran. Alom sin Ramadan. Ayaw magpataod. Sin mga ipag-scroll up, scroll down. Haway roon da aturun nasihat. O kirabang ko mga nag-search ni Daul Islam. Naam. Atawakan ang mga kanawat. Ang mga page. Ang pagpapangadjian makarungog kaw. Doon, magdungog kaw si mga nasihat. Magdungog kaw si mga pangadjian. Bang biya di ni kasampurna sin ibadat mo. Bang biya diin pa hindi karayaw sin katan amal ibadat mo. Wayrun datu salla niya. Ayaw in hinangon sin kaibanan. Amun atasan himinang account has a Netflix. Ang pamagkita sin kandaginis katan film. Amun long na ipagpatay oras.
Amun di talong na pagkananamanin hapdi ta. Pagbati sin kita ataw akan pagsayutar buka na bukum bihad to. Pataurun na to in ibadat ta. In Rasul sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam ajwadan nasi bil khair. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Atawakan haduga ing lapal hina yalqahu Jibril na'am fi kulli layla aw palapal bihadto hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran. In syahid taridto amuna in hinduan siyah sin Jibril alaihi salatu wassalam sin Quran miabot na kita hangpu adlaw. Miabot na kita hangpu adlaw. Hauno na in iabutan na to ha Quran. Hauno na in iabutan ta diagpakanta. Labi luba na in mga sila magbabasa. Naam Quran mahamulya. Subay na to dungdungan marayaw. Subay di pagsumuhon in Muslim mamasa Quran. Ba't bangkaw siyo mo na magdungog magbasa sing Quran? Long sin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an law tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah. Bang sadjalong na sutsi in atay sin kita malano. Tantu di siya pagkansuban sin kalam sin Allah Ta'ala. Magtatao din basahon mo, magduruhon baya mo, magsusung, magtataod, magtataasin na hapal mo, kabayaan mo mahapal mo siya katan. Bihadto, hangkanda mga sila nagkahapal Quran. Subay nila hapalon magbalik, subay nila dihilan halga, subay nila dihilan waktu, sabab in pagbin mo puasin kahapal mo sin Quran inyan din ha mga dusa patuhan Rabbul Alamin. In Quran ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Dumatong adlaw kiamat in Quran sumapaat hatao nagbasa kaniya. In tao surga long sin Abu Nuaim al-Asbahani. In tao surga din ha mga kakahinang sin tao surga kiraatul Quran. In pagbasa sin Quran. Hangkanda subay na to. Patauron in pagbasa. Bang in pagbasa sin kita. Sin Quran in amok huruf. Tungbasan pahangpu karayawan. Yari kita ha Ramadan. Sambil abutun siapa pitung gatus karayawan. In hisulat atawakan in hibutang. At in kapahala sin maka mahasil sin kita bahapagbasahan sin Quran. Rina sabab yan ayaw magbati laul mga katawtay manghuran na muha agama Islam atungod sin mga ibadat mahinang sabab ikasud na to maung parida rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab ikasud sin kita palom sin surga. Amun surga pagiyanun sin Tuhan Rabbul Alamin. Hadith ke riwayat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Tuhan niya a'dadtu li ibadiyas salihin. Kala Allah azza wa jal a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Amun surga wayruun pakita sin mata, wayruun padiungog sin tainga, wayruun panaabot sin angan-angan murah-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan makaka kita naam kamumpaatan atau akan pangadjian ha mga hiklad na mo yadto murah-murahan pang aun kimugdan in yadto taufik din Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bang aun din ha mga wala kimugdan in yadto manunjuki sadya in kami maghajat ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat tu sababan siadja sin kalam masin ilmu namu kalam masin pag-iman murah-murahan bang mayan tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala mga ibadat na to di bulan Ramadan min siyamin wa min salatin sibu darin ha puasa iban sin pagsambayang waffaqallahul jami' likulli ma yuhibbu wa yarda
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.